Apakah Indonesia harus bersyukur atas prestasi seorang pemuda yang subscriber YouTube-nya sampai 18 juta, nobatkan diri sebagai raja? Bikin konten apapun menjadi trending, tak peduli netizen ngomong miring. Yang penting 22 miliar tiap bulan mengalir deras tanpa hambatan. Teruslah berkobar, Atta Halilintar, sampai rambutmu pudar, ikat kepalamu melar. Jangan pernah berhenti membuat video, walau dirimu bantu orang gilo. Sampai kau beli rumah tinggal satu komplek dengan Bill Gates, hidupmu memang yang paling greget. Hati-hati nanti kena santet, karena saldomu banyak banget. Pria ricis emang cantik banget. Tunggu apa lagi, ayo serempet, nanti keburu dolarmu macet. Teruslah berkobar, Atta Halilintar, sampai rambutmu pudar, ikat kepalamu melar. Asyap, 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 asyap. Asyap, 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 asyap.